Arsenal yatsinzwe n'ikipe ya Manchester City bihita byongera amahirwe ku ruhande rw'ikipe ya Manchester City cyangwa se The Citizens kuba bakwegukana igikombe cya shampiyona by'umwihariko dore ko hahise hajyamo ikinyuranyo cy'amanota atatu hakirimo ikirarane cy'ikipe ya Manchester City ubwo bazaba bahura n'ikipe ya Crystal Palace. Ngiye kuza nkwereke muri iki kiganiro uburyo ikipe ya Arsenal igifite ingingo ikomeye ku gikombe by'umwihariko yuko binagishoboka ari nayo kipe ifite amahirwe yo kuba byashoboka kuba yatwara iki gikombe cya shampiyona, ndetse ko iramutse ikoze itanze ibyo usabwa cyangwa se igatanga byose isabwa mu mikino iri imbere yuko yakwegukana iki gikombe cya shampiyona. Ndetse ndagenda nkwereka mbaransa haba kuri ikipe ya Manchester City kuri iyi ngingo bihagaze bite, kuri iyi ngingo ikipe ya Arsenal ho bihagaze bite, niyo ekipe iri favori kuri buri ingingo, ku ngingo byose urabyumvira hamwe. Ariko reka duhere by'umwihariko kuri uyu mukino waraye ikipe ya Arsenal itsinzwemo n'ikipe ya Manchester City. Ndaza kuvugaho, ntabwo ndi buze kwinjiramo cyane, ahubwo ngiye kuvuga ibintu byo kwishimira ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal kuko niyo kipe tugiye kuganiraho tureba ibintu byayifasha kuba yatwara iki gikombe cya shampiyona. Ikintu cya mbere cyo kwishimira, twabonye ikipe ya Arsenal line-up, by'umwihariko muri line-up ngiye nkiyibona nahise ntekereza ko umutoza Mikel Arteta noneho yagize igitekerezo cyo kuba yakwataka, ndetse cyaje no kuba cyamuha ibisubizo nyuma yuko yari amaze gutsindwa igitego ku munota wa 16, igitego cyiza cyane cya Ryan Shiriki. Ariko ubona ko Konsigne umutoza Mikel Arteta yari yahaye abakinnyi be yo gukora pressing ni ibintu bitaherukaga. Urebye umukino wa Sporting ukareba umukino batsinzwe n'ikipe ya AFC Bournemouth ibitego 2-1, ubona ko ni imikino ikipe ya Arsenal yari yagize performance mbi. Ikipe ya Arsenal yakinaga yugarira cyane bitandukanye n'uyu mukino ikipe ya Arsenal ntabwo yategerezaga yuko ikipe ya Manchester City ibataka, ahubwo ni ikipe ya Arsenal yagerageje gukora pressing, ari naho havuye igitego cya mbere ku makosa y'umuzamu w'ikipe ya Manchester City Gigi Donnarumma ku burangare bubi, nuko Kai Havertz amutera pressing, igitutu kirazamuka abasha no kuba yatsinda igitego kuri ikipe ya Arsenal. Ikintu cya mbere cyo kwishimira muri uyu mukino, yego ni ikipe ya Arsenal ariko ntabwo ari ikipe ya Arsenal yatsinzwe irushwa cyane, ko ni ikipe ya Arsenal yagerageje kurema uburyo. Ni ikipe ya Arsenal navuga ku bitego byose yatsinzwe ni nk'igitego cya kabiri cy'insinzi kuri ikipe ya Manchester City, navuga ko ari karite z'umukinnyi ku giti cye cyangwa se ubwiza bw'umukinnyi ku giti cye. Kone Haaland wakoresheje imbaraga ashyiraho umubiri kuri Gabriel Magalhaes, ndetse ku mupira wari ukorewe deflection ahita atepoza mu izamu. Ariko ni ikipe ya Arsenal mu buryo bwose muri aspect zose zigiye zitandukanye yari yagerageje kugenda ikora icyo nakwita ku maximiza performance, haba muri defense neza, nubwo twagiye tubona ama error individual ye wenda nka William Saliba, ariko ukabona kurenza imipira bya hato na hato bya Pierre Nkapie wabaye mwiza mu kudefenda ariko utabaye mwiza mu kuba ikipe ya Arsenal yakwataka. Ariko nanone ikintu cyo kwishimira niyo performance en general a equipe. Biracyashoboka ko ikipe ya Arsenal yatwara igikombe uyu mwaka, ndetse no magambo y'abatoza bagiye batandukanye, by'umwihariko umutoza Mikel Arteta ndetse n'abakinnyi bagiye batandukanye. Captain Martin Odegaard niwe wabimburiye abandi avuga ko bigishoboka, ndetse hari na video ya nyuma y'umukino yagaragaye Declan Rice yicaye mu kibuga nyuma yuko batsinzwe uyu mukino, avuga ko ntabwo byari byarangira, ntabwo barava ku gikombe. Ibi ngibi ndahita mbihuriza mu mikino igiye kuza. Ikipe ya Arsenal yego yakinye imikino myinshi, ikipe ya Manchester City iracyafite imikino y'ibirarane, ntabwo biri garanti ko iyo mikino yose ikipe ya Manchester City izayitsinda. Muri iyo mikino ikipe ya Manchester City isigaje hari imikino iri kurusho cyane, ndetse ifite n'ikisobanura muri Premier League. By'umwihariko ikipe ya Manchester City igiye gukurikizaho umukino wa Burnley. Ni umukino ikipe ya Manchester City n'ubundi birarikiri yuko itsinda, kuko ikipe ya Burnley ntabwo ari ikipe ikomeye. Ikipe ya Hagama, ikipe ya Manchester City ni ikipe yo gutsinda, kuko ikipe ya Burnley ku mwanya wa 17 iri mu makipe azamanuka, iri ku mwanya wa 18. Ikipe ya Manchester City imbere y'ikipe ya Burnley irabizi neza ko ikipe ya Manchester City niramuka itsinze uyu mukino wo kwa gatatu, ikipe ya Manchester City izahita ijya muri comfort zone. Yo irasabwa gutsinda ibitego biri hejuru ya 3 kugira ngo ifate umwanya wa mbere, ikinyuranyo kiri hejuru y'ibitego 3. City nimara gutsinda uyu mukino bazabanganya amanota, noneho hazaba hatangiye kuzamo ikintu cya munsindire. Aho ngaho rero ni ikipe ya Arsenal igomba guhita yinjiramo. Arsenal imikino isigaje usibye umukino izakurikizaho n'ikipe ya Newcastle, izisura ikajya gusura ikakira ikipe ya Newcastle. Niwo mukino isigajemo ariyo kipe navuga ikomeye iri muri top 10 mu makipe ku rutonde rwa shampiyona rwo mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa se Premier League.
ni Arsenal niramuka itsinze umukino wa Newcastle, amakipe yose asigaye ni amakipe azaba yoroshye. Ikipe ya Arsenal izaba isigaje ikipe ya Crystal Palace, izaba isigaje ikipe ya Burnley, izaba isigaje ikipe ya West Ham, izaba isigaje akandi gakipe izaba isigaje ikipe ya Burnley, West Ham, ndetse izaba yarangije no kuba yakina n'ikipe ya Manchester City. Ubona ko amakipe yose ikipe ya Arsenal isigaje ni amakipe yoroshye cyane. Tujye kuri ikipe ya Manchester City. Yego ikipe ya Manchester City ifite umukino na Burnley, ariko ntabwo urebye fixtures ikipe ya Burnley ifite ni fixtures ikomeye. Ikipe ya Burnley, ikipe ya Manchester City nyuma ya Burnley izakina n'ikipe ya Everton. Ikipe irimo irashaka uburyo yasohoka ku mugabane w'Uburayi. Ikipe ya Everton imwe mu makipe meza. Ejo ikipe ya Liverpool yarayitsinze, ariko itsinda igitego cyo ku munota w'111. Byari byakomeye. Ikipe ya Manchester City iracyafitemo ikipe yitwa AFC Bournemouth. Ni ikipe ikomeye, ni ikipe yerutse gutsinda ikipe ya Arsenal ibitego 2-1. Ikipe ya Manchester City ifite umukino n'ikipe ya Brentford banange. Ikipe ya Manchester City noneho bikazaba bibi ko ikipe ya Manchester City izasoreza kuri ekipe ya Aston Villa. Yego ni Aston Villa itaragaragaye neza muri uyu mwaka, ariko twibagirwe yuko ari Aston Villa irimo irahabwa amahirwe yo kuba yakwegukana Europa League. Ibingibi byo bigaragaza yuko byose bigishoboka, haba ku bakunzi b'ikipe ya Arsenal ndetse n'abafana bayo muri rusange. Ugiye kureba imibare icyo tubwira n'undi ikipe ya Arsenal, ikindi cyiza gishobora kuzaba cyarafashe ikipe ya Arsenal ni ikipe ya Arsenal yagerageje kugenda ibura bamwe mu bakinnyi bayo b'ingenzi. Ntekereza ko izi nsinzwi zose igize muri uku kwezi kwa kane nabyo ntabwo dushobora kuba twabyirengagiza. Imvune zirimo nk'iza Bukayo Saka, umwe mu bakinnyi bagenderwa muri ekipe ya Arsenal, ubona ko kabisa ku ruhande rwiwe none Madueke ataraba umukinnyi ushobora kuba yaza agakavaringa umwanya wa Bukayo Saka. Kubura umukinnyi nka Julian Timber byagaragaye ku mugoroba w'iri joro, amakosa akomeye ya Christian Mosquera, ndetse akanasimburwa hakiri kare cyane kubera ikarita y'umuhondo. Hakaza kuzamo uwitwa Ben White, ariko nawe twabonye Ben White wabaye mubi mu mikino yose itambutse. Twamubonye ku mukino wa Southampton atanga igitego, twamubonye mu mikino yose igiye itandukanye ndetse no mu mukino ya UEFA Champions League, ariko ni Ben White utarabaye mwiza cyane. Ikipe ya Arsenal yagerageje kugenda twagiye tubona ibura rya kapiteni Martin Odegaard, nawe iyaza kuba yarabaye mwiza mu mikino igiye itandukanye. Ntekereza ko ikipe ya Arsenal ntabwo yariwe iraho iri kuri ubu ngubu. Ubona ko ni imvune zagerageje kugenda zikora ku bakinnyi, ndetse ntabwo twakwirengagiza ibura rya Eberechize mu mikino harimo nka finale ya Carabao Cup, mu mikino ya Southampton. Ariko nanone icyo kwishimira nuko performance twaraye tubonye ku mugoroba w'iri joro ni performance itanga garanti yuko ikipe ya Arsenal noneho ishobora kuba yazakora ibikomeye muri iyi mikino isigaje nyuma y'umukino wa Newcastle. Ni ikipe ya Arsenal dushobora kuba twabona ikipe nshya, performance ndetse n'abakinnyi ndetse n'umwuka wabo bose hamwe barakizere ko bigishoboka yuko bashobora kuba batwara iki gikombe cya shampiyona nyuma y'imyaka 22. Ikipe ya Arsenal itatwara igikombe noneho bikaba biri mu biganza byayo. Icyo isabwa ni ugukora ibintu byayo neza ikamakisimiza 100%. Noneho bakazareba ikipe ya Manchester City niba nta hantu ishobora kuzaba yakora amakosa, ikipe ya Arsenal ikaba yabyungukiramo, noneho ikaba yayijya imbere, ikaba noneho yatwara igikombe. Kuko ntabwo biri garanti yuko amanota 3 ari hagati n'ikipe ya Manchester City, ntabwo biri garanti yuko umukino w'ikirane ikipe ya Manchester City zawutsinda. Byose biracyashoboka, haba mu byifuzo ndetse no mu bitekerezo by'abakunzi ba Arsenal. Reka tuvuga ati byose biracyashoboka kuri ekipe ya Arsenal. Ubwo n'ubundi reka mbwire wowe twabanye muri kiganiro, uri umuntu w'ingenzi cyane. Shishikariza wowe utarakora subscribe kwayikora none, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Yumva Nebo Fabrice in the sport move. Reka tuzasubira utaha. Ciao ciao.